وإذا نقطة كشتا بازون جوت نو خبر تيم إنفورماسيون را وقت آبونه سبرتن آبونه فيرم والفتكو وفرت مينيسترا د سرستل ارتندا ساز سخست ستان لغدرцет цитчен ранкун ролаут хурзакшнерсдست je službe rastaja Чиросвахт ведун Sa profesionalun barak bunu sitan parlamenti sardar sxurzakchin kutta Respublika Kurt oxir genaja Leningur rayona skotsakt sava qawta winkta ruxsi problema Arvelos der 5 oktyabr Nisan sağı axır genəcibun, ası profesiyu yul kaçındartay sayu. Alısı velunu sardadar axır genəqoxsı stirbinat. Udun əppət satsarısını vund kenins akkak felters qomul keninen. Temadortar kenine osqassak plitiyana. فنزم اکتبر فنسان کننز آخر گنجه بون کد برگ بون تگلین داره و نسان و کد پروفیسیونالون برگ بون و ده تگه تا و بتادمون و من امخید ساد در امخسنات در آخر گنگل باونده دستنره اما فیده نفدل در یول آخشیاک در کست رزگ فلتر قوملات اما آخرات اپت رستجت در آخر گنگ کادی مخست کود تا اما نردر خست کنه آسه برنون میسی سکول یمیاگ آخرات غد اما آخرات رایسن خواستر سدستن ریسپوبلیکای پالیتیکای پریاریتیت تنمتمم Начало октября – это всегда для всех вас очень волнующее время. Вы принимаете поздравления от своих учеников и их родителей, а самое трогательное – от уже состоявшихся людей, которым вы дали путевку в жизнь. День учителя – это еще одна прекрасная возможность сказать слова признательности, искренней благодарности за самоотверженность и любовь к детям, за то, что каждый день вы открываете детям удивительную страну знаний, учите их любить и уважать историю и культуру своего родного края, учите их быть достойным гражданином страны. مونون قوملات سکولایون اما پروفیسیونالون آخرات اپتاس قصدک زینت تا مخلوار کننز آخر گنجتا و دون ستسار سنووند کد تو خرزی و گون قطاگن اما بایون سبون نو کمپیوترون تکنولوژی تندر از قطاگ بابل وردرسد آخر براتسز دیستان سون خزمرا کند کرسد و در آخر گنجی کست فازق جنو ما تصارد تنگ آخشیا گوخر گنجی کست زوندامونه گوخر گنک قومل گنک Abun arachfeie Probleme temene hat pandemie me bost distanzu nocher marachisem Keisachne kawe udgos ne chas nice boivzen oi achstiogu acher genek sveluni me kut udgos ne chas kuda kena afte niket distanțul noastră boivzen. Betunii sunt kene, achar kene ce profesionalun berek bun. Fendeme iristone achar genciten rar fekene se profesionalun berek bun citen. Meznar achar gencitem. Ve serdiyak evellöge köst. Farne talat suazet. Vachar zauta filder kenet. Mezerden zagı Fidor انانیستینات سترنتست توکست فرنما آموند و خزرد. خورگن جخاز ارمز تا خورکن نو فلاماوی ابن زوخای والدر کنه یک والیفیکاسی در و من امازونادون تکنیکون رازمت سوت سرتیم تای والدر کننز آخر آدمی دو دیگای اما اینفرماسی عادت دنه ام وزاد و ایمیو مما فزننز بیره اکتوالون اما پایدای ارمجته اما انمن قواگو آخر گینکتم سعافون الفخت سکنن و تخی ابن زوخای وقت فسونز آخر گنجت کوالیفیکاسی فبرزون در کنن کورس تدر. Очень надеюсь на то, что в этом году наш учебный процесс будет в очной форме. Конечно же, современные технологии позволяют нам с вами проходить и дистанционные курсы, и учебу, да, но давайте сами вспомним, как мы с вами учились в школах, но педагога заменить очень сложно. Поздравить наших педагогов. Сегодня у нас День учителя по республике, и хочется выразить слова огромнейшей признательности, благодарности за то, что они
Я по себе, если можно, вспомню, да, это 90-е годы, это 2000-е годы, и в эти сложные времена для нас всех с честью, с достоинством, с высоко поднятой головой они всегда выполняли свой долг, выполняют его до сегодняшнего дня. И позвольте вас поздравить, дорогие педагоги, с Днем Учителя, пожелать вам здоровья, счастья. سفالتیما آفتماسنی یارجتیما در ایمیا گفزاگ سارنن سون نو و دونه آلکمن در یخی آخاست اما قد کهیز و خونسکه آخم خسن سون خست کنن نو اما آسق قدتاگل اتسگه در قوه آخر کنن فلا آخر گوند فسیوت سخومل کنن قدتاگ رازنگارد کنه دارت در انتشجن کستن. پلیتیانا کدزی تازمت اینفرماتسورا وغدابون. Президент Бибелт Анатолий Фейнбелт охорада министр гасите Наталима. Подсахады сарглавек се профессионалун берек бунуцетен рорфекутта министрен ама республике аппат охоргенжтен. Президент мабанусан кутта охорзаутен хорзентестете кейс алхазун олимпиадате ама конкурстен. Prezident Bibelta Anatoli Arfarakota Respublika Appata Xorganjtansa professionalun barak bunisitan ama bonisan kota Saga Respublikan yul va zavdar osti Axorganjta iu varsna bazadisты hamala bundar azay azma kadi makhast kottoi sakost. Я лично вас и всех учителей поздравляю с праздником. Это действительно праздник людей, которые всю свою жизнь посвятили нашим детям, их образованию и воспитанию. Это большой титанический труд. Труд, который вызывает только лишь уважение. Труд, который был связан с многими проблемами за время становления нашей республики. Мы все прекрасно помним и говорим, и не должны без сомнения забывать, через что нашим учителям пришлось пройти. Это и тяжелые 90-е, когда наши дети учились, и наши учителя приносили из своих дом дрова для того, чтобы согреть класс, для того, чтобы дети могли получать образование. Я бы хотел, чтобы вы передали от моего имени поздравления в честь сегодняшнего праздника, Дня Учителя. Bibelta Anatoli Fetsagrade در آخر گنجتن سیپتن در زاختا بخصناد فندیکتا اما بانسان کوتا سرگودون فرسنه سوالتن استرن تستتوی олимпиадаты باتسان فالوارنت اما خسنادمون ام وزاد الوقت سوک آل خزون конференцийтем. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок получил максимум того образования, которое мы даем в школах. И, конечно же, хочет, чтобы каждый родитель хочет, чтобы их дети с таким серьезным багажом знаний поступали в высшие учебные заведения. И здесь, и в Российской Федерации. Ученики показывают и очень серьезные способности на олимпиадах, очень серьезные показатели при поступлении в высшие учебные заведения. И это все, конечно, труд наших учителей. Огромное им спасибо и мои искренние поздравления. آخراد مزوناد مینیستر گاسیتنا داری در یخیراد بوزج نخست از آختا پادسا خاد سرغلاوگن آخر گنج تماخم استر قوستارد عملا بنگ آخاسته تخیم. Спасибо, Анатолий Ильич, от имени всех учителей за такие теплые поздравления. Я знаю, и знают об этом все учителя, сколько внимания вы уделяете учителям нашей республики. И я абсолютно уверена, что каждый родитель, даже если у него есть какая-то обида на учителя, это все бывает поверхностно, потому что я всегда говорю, истинная благодарность учителю наступает через много лет после того, как человек заканчивает школу, когда уже жизнь испытывает его на прочность, и только тогда он вспоминает слова своих педагогов, своих наставников, и с большой благодарностью вспоминает каждый день в школе. Позвольте мне тоже, пользуясь случаем, напомнить каждому учителю в этот замечательный день о той безмерной радости, тихой радости, но звонко звучащей в сердцах каждого, которую мы испытываем, наблюдая за успехами своих учеников. И неважно, сегодняшний это ученик или тот, который закончил много-много лет назад, безусловно, мы как тот самый, наверное, Данко, который освещает своим сердцем путь каждого своего ребенка. Потому что сколько бы нам ни было лет, мы все являемся детьми для своих учеников. Когда учитель в государстве чувствует себя защищенным, то это государство процветает, а наши учителя чувствуют себя защищенными.
Abun axorgançtın nomul qusins arfayni xəstə, axorgançtə moxənsivəyins qomul gançtə kəcitə arxaydən sarq gənəndərnəy. Banısan kota prezident Bibeltə Anatoli. Kokoyti Anjela Gazateli na qozettatı sərmət qusratı Tamirlan tatta taksana informasun ravaqt abun. Să professionalun berek bunu süten parlamenti serdar tatta talan padzagadun xurzaqtaratta kurt axorgenegen. Uyrar fekutta axorgenciten eme banısan kutta razge feltere qomiladume səxayba verden sargenen derkeyney. За многолетний плодотворный труд и большие заслуги в педагогической деятельности наградить почетной грамотой парламента Республики Южная Осетия Кабулову Наталью Тамазьевну, учителя биологии Бикмарской средней школы. Наградить почетной грамотой парламента Республики Южная Осетия Джанаеву Залину Львовну, завуч Цхинвальской средней школы номер 6. Arfayni xəstə əmə xurzaqda. Xusar irestunu zakondətdə qorqanı sarğılabaq tatta alan patsaxudun xurzaqdayız. Xurzaqçın kodda axor gəncitim. Banısan kodda axor gəncitir ul kudal kazaday məcid sardəmə qisməti aftayı myoksiskə xsanaday rayrasidər. Наверное, переоценить или недооценить вашу работу невозможно в этой жизни. Мы все вам благодарны за те годы, которые вы нас учили. Все наши достижения, они, конечно, связаны именно с вашим трудом, с трудом учителя. Parlamenti Serdar Banısan kodda zarqa xusar irestunu axor gəncitə ala xattar kadimə xəs koddu səköz təməsə patsaxadı fidar bendur. Axor gənəgimə, qomul gənəgimə, ya profesionalun əmə sərmagund miniyucetimə birə bərsəy bastu, nəsəvələtə saxam təs qomulacıstı, əmə atsa xottak tanısan kəni, nəfidən saxamızən, vay. Ваша работа, она везде видна, везде. Каждый человек, который живет, он проходит в любом случае через ваши руки. И огромное вам спасибо еще раз за ваш труд. Благополучия, счастья в это нелегкое время, конечно же, в первую очередь здоровья и достойных учеников вам. Достойных учеников, которыми вы гордились. Но вы знаете, что мы вами гордимся всегда. Xusar irestunu birə isaxam axor gənctə kəs təsəkküs listə yüzərdiyun səsir sivalat axor kəndən çisni vund kodda axamtam udun əsəyi udzi goyterita sivalati mərtin azı kuskə və yestər xayba vard baxastar az gəfəl tərəqumuladımam abun axor gənəcibun umaniyalak kəttən kondersid əmbalunarıq. Наградить почетной грамотой парламента Республики Южная Осетия Зигоеву Риту Васильевну, завуч Цхинвальской школы номер 9. Председатель парламента Республики Южная Осетия Алан Таттаев. Xurzaqçın çiyərsid udun dərsəxi rada buzıcını xəstə zaxtı parlamenti sərdaran səkostar axam əstrar kund kəyərsid və itəxəy. Я хочу поздравить всех учителей с этим знаменательным днем. Пожелать им здоровья и здоровья, прежде всего, чтобы у нас хватило сил воспитывать детей, достойных детей. Они у нас все достойные, у нас представители 12-й школы, вот, и мне вдвойне это приятно. И еще хочу сказать вам огромное спасибо, что вы нас вспомнили, что вы нас не забываете. Это нас стимулирует. Почаще таких воспоминаний, а мы будем работать от всей души. Kosta Zarina, Kosta Aida, Komaridata Fatima, Edei Fimkina, informasu ravaqt abun. والفتكم وفرت ministra de kuşutat separa maktabara banısan kutu ise profesyonelun berekbunu. Berekbunu seten patsaxadun ama vedunstven xurzaqtalaver dersidiste ya slujbe restace yaxi xurzçiravdista vetse kuşutan. والفتكم وفرت ministran talaver dersid radun sin. Xurzaqta dattenet sitchen cerimoni fadel bestun darevna wasxassak biazart istilay basattegund ermeg. والواتكون وابرت مینیستراده سرستل ارتنده سازسا خسته تنسجن رنقون رالاوده عرفه مبوزنجن خسته قستسته ایروزن گنج تتخی ایروزن گنم ویدم سارستر سد ریسپوبلیکا اموازق جن وابرت دوامین استمازه خسته خط فسته خستونار خایده تفستیو جتا آیوارس اما آدم با خس کنن کوقد اواد ورسی والواتكون وابرت مینیستراده خسفرت سبر رستگم آرستر سد سرماگون سکوند سترکتورا سیفتون کتوی تکنیکا سرماگون ولادارسی ایروزن گنم ویدم سویفت گوختاره کنگود Республикайнары президент Бибелт Анатолий. Подсахады сарлавак хорзунга у ведомстве архайды спецификайма. Банысан гондырцыд зага кадвазык джимфандагыл рацыдысты ваттарума накаскенер растаджу алваткун аварты министрады көст ыркондырцыд амбалун вагма. Цахам фанду алваткун аварты дар ирвазын генчта фархайнс оперативун гдавай. Эффективность работы МЧС, он на высоком уровне. Все поставленные задачи выполняются. Техника в боевом состоянии.
личный состав реагирует на вызовы своевременно. Это все говорит о том, что населению республики, гражданам Республики Южная Осетия, народу Республики Южная Осетия есть чем гордиться, есть на кого опереться, есть к кому обратиться, и есть люди, которые помогут в тех ситуациях, в которых оказываются наши граждане. Ведомство скондستن بستاگون قاقن ناد سلوجبه زنگ خستن گنن سلوجبه اما آگورن ایروزن گنن دلخای کت تسکست خست کننز اپن زوخای ولوت کن آورت مینستراد کوش ترست گیرستگ من کوالیفیکاسی فبرزون در کنن کورس ترات سون توریسی فیدراسی ایمی آگاه خورتسن وقت فتسا و سوارس یا کلیگا تیمه ولوت کن آورت مینستراد خاخل وریسی ول در آخر گنن دت آخر کننز خساری رسونا کورسانت برک بونت ستم پرزیدنت پاتساخدون خورزخترات یا سلوجبه رستجی راست کوختوت کوشتن ولوت کن آورت مینیسترن تاله وردرت در رادون سین. رازدار ام служба генчтен арфей нахесте захта парламента Сардар Таттаты Аландер. Дорогие сослуживцы, позвольте мне тоже поздравить вас с таким замечательным праздником. Я горд тем, что я служил вместе с вами, горд тем, что у меня есть такие друзья среди вас, горд тем, что я могу в любой ситуации положиться на вас. Будь то республиканские какие-то мероприятия или будь то проблемы личностного характера. Еще раз благодарность всем сотрудникам за службу и мои поздравления по случаю 13-летия образования МЧС Республики Южная Осетия. ولوت کن آورت مینیستر سوسی تازمت بوزنجن خسته زاختا سرماگون سکوندن سکوستت خی کتس باستو ست ساردن تساق زینا دیمه اما ایروازن گنجتن زاختا قاتر ولوت کن آورت فستیوجته ایوارس کنن فندیکته. Я вас поздравляю, чтобы вы были самое главное, чтобы Бог даровал вам здоровье в первую очередь и удачу. В нашей работе она нужна. Министр барамد مگسک служба خیک خورچیراف دستاوت کوشت خورزخچنرچ دست ведомством خورزخته ولوت کن آورت مینیستراد کوشت ارتنده سازر ولبون در پن زوخه اخس کنن سکوست служба کننز آدمن خستسته ارتس راگ مینی وگل ما اروازن آیر وزن کنن اما باخوز کنن بیازرت استلا کدزیت آزمت تا تاکسانا اینفورماتسون راواغ دابون Skutzogt sauts inogor amiame vochskaute sarjete probleme. Wodun tüngtechste sakaute wengte ruchskeinawed uide ochusei, ner alse forst oskutso kenenel kuse rajone carenwotung kommunalun chazorat. زیناگار زونه قوتو بنکتل روخص تکای نیوی در غواتین رستاج تخصن کانت سرجتم سبرابلمای فدلی و آرخ با خاطر استبنتون ادمینستراتسیمه زردی ولسد پریزیدنتی مسافین بلت رستاج در پرابلم او راگوند کدما زیناگار قو روخص پلافون تابد استمرد دوادینه قوت تابنتون در نی نرلینینگور رایون ادمینستراسی تراناتون کامونالو خزراد کوشته هرفنال تو وقت روخص آرستادمه Сельсовет кутаритер захлафтаса венкай дих канам масаверам. Зинагородзи состакеварт 30 штук. Зинагород салдарануди фала инна хавтадзи никуди рухсатавт. Инати ацхат верт самт захат самт верт. نریدگان روخص پلافون تا اورد سوند زیناگارم فلاکست نرما بی رئیس آتس قو کست کفاوی و درف نازست اینه قوتم در ونکت روخص پرابلم از کتساق ارد سوزن غدوله زوگات قو ارجوسان اما مناستیر قوتم او لخت باترازن خستم گسکا کست سوید سردیم تایم پلافون تا ایول در اورد کرد سوی و تاسا الکترون تخمه بایو کنجست پادسا خادون اونی دارون کستاد انرگاری سورس کوشتم Nic problemani ruhsata barnami yo'ldarisda olsalar matsan sayu mana nin kuttar borrattu afta sudga daras kandasta wala ruhsma kut bukul bayu kana magaska na yutanam olsadari masalan tsaniu tuga kurima fawdustan سرجتن خستم گسکا ونکت روخص که نیوی آخوصاق قطاق سرتایو آرخر باخست استقاومه نر پرابلیم از کتسا کرتسا و دخصف گون ادرسکی در راخی زن و زن ونکتم کوکویت انجلا کوتست آیدا تا تاکسانا اینفورماسیون را وقت آبون. Хусари ресмунак бугал бестаутандре сис двенцы поразун кевлца, оце спортсмен техсан вахдибор кабыс кастай в России чемпионата авзист призер.
Andrei Hatset EU was zauderweise Kategorie. Trainer kostet Mirlana Kommelgeninag Vetzagtuche en Suntei Faulachis Moskwe Oblast Minevar Jabrail Anzorovel des Nullachde fest der Zepar Nullachde Rambelta Dagestainak Said Gairibekove. Iron Bogal Tachin der Razend Erdek Finalun Tuche der Saranjenach Malagut Moskwe Komandeweng Ismail Nirav. Andrei final Tayreskut ta Dagestane Inaminavar Saipudin Magomedovime. Az tuche Ertadwechde Walachis boftet Magomedove kuchten. Alcha wudest nabun Robertem. Narodu Fimbald Meifira.